Namhlanje ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngenkulumo yekhosathu. Naku umbono wakho uyalandela mbukeli. Barekula bazijamele iNC musela eSouth Africa ayaqala umuntu nje baziqale bona nemkhwama zabo uhle mayisijamele ngoba iANC soloko yaba khona thina njengabantu abamnyama azange isize nganext ayizijamele vele izijamele iphume 8 ngaphasi kweANC uma bethi iSABC ayingenele ukhetho angeke yenze mehluko nayo ngoba iyingxenye yokuphatha kweANC. Uma ungathi uyabheka ezintweni eziningi abeseka kuzona bewumbimbi noANC beyo-eda izinamba akukho nokukodwa kweseka abasebenzi. Iqembu lelibusako lakhongolose aliwanaki emavoti ethu. Banamanga labo lokhosathu yakhona le CAP yakhona banamanga ngeke bazimele ikhona iANC angeke. Ihlangano SABC ngiyo yodwelela ababereki la eSouth Africa. Ngingathaba ukuthi umongameli olandelayo avele ehlanganeni neSABC. SABC indaba zesindebele sizijamele asithathe ihlangothi.